أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومطاعنا يا مولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله رب العالمين حق تقواه. قد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Mabuas sinsasanglitan puputihan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala amuhin nagpapanjari sin pitong lapis langit iman sin bumi, nagpapanjari sin bangsa jin iman bangsa manusia, nagpapanjari hasulwa iman sin narga, nagpapanjari hamal makhlukat amun dengan sin langit iman hakarangan dalatan, tingkatan sin biaon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala tiap-tiap dengan nila au responsibility. Dengan sabab dia tunuan kiauluan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahon namu kamu magnaid saksi inwayroon makatut pagtagipunan sa hunal amunain Allah Subhanahu wa Ta'ala wahdahu la syarika lah, serta amu hindi nato dihilang limbang, la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, serta i'tikad sin tiap-tiap niya nato in Allah Subhanahu wa Ta'ala siya in sultan din katang sultan, yuhyi wa yumit, serta in Allah Subhanahu wa Ta'ala siya in nagbubuhi
sarta siya sa mintang baya amoy kawaon niya ikaw iyo. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Halong yung kumansin Allah subhanahu wa ta'ala in manahut maaslak kahalan sindikon niya, kahalan sindi panjari niya. Dengan sarong katong mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsarang syukuran na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, hahambog amon hadis quds na sangkot niya. Kita niyo inna salamat sin Allah. Mahi sabab sin kasih iwan bulong niya haipon niya. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibadi aw ya abadi kullukum dallun illa man hadaytahu fastahduni ahdikum. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala, o kamu mga ibon ko, kullukum dallun, in katan kamu yan halaw kaluwian, halaw kalawman, illa mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, liha illa hindi nasalamat kita niya. Ang buong ini pinaka-special gift kayo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Illa man hadayta. Buat malaikan ha mga sila hidayah. Mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bisang paibay na hintang kaya mo, kusog sintalan mo, in kawasan mo, in profession mo, di halong niya. Bangway hidayah sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di ka mananos. Tila naman siya. Maningkatin mga iway nila, mataon din sa sakatan nila. Sa wala sila inupaman sin Allah ta'ala hidayah. Mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in pagsarang syukuran na ito pa Allah subhanahu wa ta'ala, pili kita sin Allah subhanahu wa ta'ala sa wabsin kasi iban ulungi. Maingat. Yarahan kita nyo nalisin Allah subhanahu wa ta'ala ang kaluskauhan tagpupat ngayon kalabihan. Pinaka-special ano na yung galina ko Junjuman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yarahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahon in ummat, dahon akhir umma ini. Dahil hakatingin duman, dahon pakasawahan sa pag-iman. Dahon pakasawahan sa pag-iman. Hawto isra iman. Bangway roning iman ini mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. La yatakallamuna illa man adina ar-Rahman wa qala sawaba. Bisan pagayrin in duhod mo, bisan pagayrin in lingkad mo, bisan pagayrin in daya mo, bisan paulo in profession mo, ay maginagpakan. In manus yayan sin parkala manahut la yatakallamun illa man adina lahu ar-Rahman wa qala sawaba. Di yan malisrahun, di yan palapalun sila illa bi'idhnillah. Bangwayun ini insyaallah ta'ala sa sifat iman. Kul mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, pagsarang syukuran na to in nabi na to nahinang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pila in nabi mamaya may ng ummat sin nabi. Kita nyo na ining umat pinaka-special din hakatan sa sifat-sifat kamanusia.
Pagdatong adlaw mauli, nafsi, nafsi. Mari mapanabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummati, ummati. Wala nakakaon marayawin Nabi. Wala nakakulang mahamdurin Nabi. Wala niya nahinangin kabayaan niya, hagin hawa nafsu niya, hagin hawa maran niya, pagmasusan niya ang ng akin. Hawa na yung mundi na to. Nang ako bitan yung Nabi na to, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utawon na mo ilaw ang mga kaya na tumatawin na sila Allah subhanahu wa ta'ala. Dahon na mo kamo mag-nagsaksi. Inna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hibon sina Allah subhanahu wa ta'ala serta dapat niya. Salawat ilan salam pagkangunan ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil mga pamilya niya, ilan panailan niya ng panahon niya. Nagfarma ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Isyong ganda siya. Isyong kang himatihan siya Allah subhanahu wa ta'ala. Bunay kanan muslim. Pagdatong hayat pili na siya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu. Isyong ang pangsilan karaiman. Hau bisara iman. Saksiya ipinay station. Pahamarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Muninari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, o kamu mga namamarat saya pa Allah. O kamu mga namamarat saya pa mga wala nila kita. Namamarat saya pa mga malaikat wala nila kita. Pa mga kanabihan na kauna rin kanila wala nila kita. Hindi magpakha mga nakauna rin kato. Di maturhat na wasa nila sa imahangat sila. Nag-iman sila wala nila kita. Nagkahangat sila hasura ay masinar ka. Untong pareho ay naguntong mangi. Wala nila kita. Yawag sila. O kamu mga bariman. Kamu ba? Warning. Kamu ba Allah subhanahu wa ta'ala sinsan purna kamu ba? Di kita nagtipik. Pagkat maruang binasin Allah subhanahu wa ta'ala sinsan purna kamu ba? Sabab kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun manu sa yung pagmaruwa niya kumuntan tutuloy. Palyado. Pasaw. May nakita peruntungan siya. Matampal yung Quran. Kaya tuntungan daw siya Allah subhanahu wa ta'ala. Hasupaya wairun magayin mo. Apabila dagpakan kita niyo yung perkara, manahod ka matay. Di mo na mabili. Bila Jumaat na, inja masahan na ro. Wairon makukot pa in sa sapot nila. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wala sinilog sa lambing ko. Malingkat daw yung paywanan. Kining katang siya sa wala na iyang alam. Sami'na wa ata'na. Pagtungod, paghinang. Haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tanda sinulong iman kasi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yari pagkato ikaw
kasi sinawang di niya pakita na akon magrewa mapatay bang wayron pag-ara mga bista ginawaran. Diyan ba sinina ilang sinama? Inlasa sinama paana. Di tangaran sinmaas niya inaon dumatong kanya mangipa. Sa awiran niya magtuloy. Ayaw mo rin na ngayon, ayaw ko nagto. Kaminsan ako, ayaw ko nagto. Ulong ilan kasi sinama, ilan sinina. Sinmaas to yung paana. Inya rin sa ulong ilan kasi sinallahu subhanahu wa ta'ala kato kanyang ikon niya. Ulong ilan kasi. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayaw tulad kang mamagrida, mapatay. Bangwayroon ka mo halaw simpang araman. Bangwayroon ka mo halaw simpang iman. Ulong iba kasi sino. Mayta, pila naman siya at lo akhirat. Nagsusunod. Rabbana sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. O Tuhan namo, kita na muna, diunod na muna. Na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, pabalikan na kami pa dunya, maghinang na kami. Wayroon mahinang si manusia. Wayroon pagkawasan mo. Wayroon adlaw akhirat. Wayroon di mo na mausan yung pagkawasan mo rin dihanan niya. Ulit profession mo dihanan niya. Di mo na mausal. Hindi mausal mo rin ito. Pag-iman. Ano yung mga karuman siya? May si manusia. Paskan dumi antum kulo tamahasi dumabot tahan dapat ba atau akan mga simpulong di sami'na wa ata'na pagtungon paghina mga kiyaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nagsabot din Allah subhanahu wa ta'ala hadis kursi. Inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wahyi al qalb. Inti si manusia apa yang niya magkatuman sa imparkala ini mga kaulungan si Allah subhanahu wa ta'ala ako ini magnanam daw si Allah ta'ala sa bunnal tuod inna fil jasadi mudghatan aun dumo na kukumpul halaw singgin hawa mudghatan idza saluhat apabila indugo na kukumpul ini imayaw saluhal jasadu kullu dumayaw ray sa hindi kurusan barangnya sampai untuk niya dumayaw wa idza fasada al jasadu kulluhu ala wahyi al qalb apabila isa mindugo na kukumpul ini halaw ginhawa kimangi siya umani laysa ginhawa barangnya sampai untuk niya. Amo na yung jantung si manusia. Pangatayan si manusia. Bangin nagnapura doon. Syaitan. Laong si syaitan. Ang lumingkod-lingkod sa'yo na po niya. Yagaw nila. Hinang ko pamangin. Ay mahinang siya.
sa usunay ka, ang may pinagsasabi. Sa pakinag na kuragay doon Allah subhanahu wa ta'ala yung nabi niya. Marwa gumingan mami. Ya kaulong niya lima. Ang kataramay sa limang panginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kaulay nga doon ko nasihat, doon ko ayat. Ning sultan na yung katang sultan, huwag magkaki. Ya kaulong niya mata, atod ko pakabayaan sinawa. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. لو سن الله سبحانه وتعالى الدعاء هذا آخر خطبنا سن الله سبحانه وتعالى إما نسيبك تلا Katamun na sinallahu ta'ala, tampanan na sinallahu ta'ala, bisang mamay ingat kung magbisara di alam niya. Hindi na makaisara. Kasi magbisara. Wa tukallimuna aylihim. Pabisaraon na sinallahu ta'ala yung mga lima nila. Ya Allah, ako na sa ini lima, yung sa likuan ini. Amin. Nawakihan nun niya, nasubay ang saksi, ba't ikaw kahangaron? Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sumaksi na yung sige, ya Allah, punal sa'yo. Ako na yung sige ka, nakasubay ni ba, makinamangin. Sa baking pag-iman niya doon, hindi mamisa. Ako na inilaw na yung lima. Yusan niyang yanas, yusan niyang kanindua. Yusan niyang yaksakan kanduan. Nasubay na sa mga saksi. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sumaksi sa mga sige, ya Allah, na yan. Ako na yung sige, kaya palihan pa. Hawak ko amin maginang siya marayaw. Tawangan na yung mga temamod niya. Ako na yung sige, sumaksi. Ay na niya. Kapag manusia, nagmamay-may ka niya aking kakay ng si Shelton. Mamisayin. Ang mamisayin, manusayaw. Ay, takamulong yun ang bisara. Ay, takamu si Maxi. Ano ang taka ng mga mamul na ipais mo, mamul na iulod mo. Bukong pa na ipain mo. Bukod pa bakay mo, bukod pa pamilya mo, bukod pa anak asawa mo, ginhawaran mo kay mamisara, ginawaran mo. Kaya misara na kami sinallah, di lang na kami, hindi ang sinallah subhanahu wa ta'ala. Mga kiulungan sinallah subhanahu wa ta'ala, babayarin pagkato, tayo yung kusog imasig kasay. Usalun na ito pagkawayan sinallah subhanahu wa ta'ala, wa aqulu qawli hada, واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Panginoon mga kaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Isang kauling kahalan na ito, tamiskin na ito. Ayaw na ito kayo mahal ni Allah subhanahu wa ta'ala in kasami'ni, in kabasir sinallahu ta'ala, in ka'ayo sinallahu ta'ala. Bukun awam ni Allah subhanahu wa ta'ala, kahalan na ito. Bukun siya awam.
doon Allah subhanahu wa ta'ala. Isin makakaw sa inyong takaliman. Mga nakaiman. Panginoon ko Allah subhanahu wa ta'ala, pagkakawag talinan niya. At yaw, muling yung sila. Ako nang pangasurin ko. Makakaroon niya ang tawag ka na tawag. Ako na rin, pwede makawag ko, hindi siya makawag ko. Nadyan-dyan na sa Panginoon mo, amoy nagpapagdag sing kamoy mo maging kamatay. Amoy nagpatog sing mata mo, nagdiyan pa na pagpalala mo, nagdiyan lang doon patay na mo yan. Nangdiyan pa na lang doon ang ginawawalan mo yan. Diyan kasi ng Allah Ta'ala. Wa may yatawakkal ala Allah. Fahuwa hasbuh. Ulo musira, ulo tatanda sa nilin, pero silang Allah Ta'ala, magtawakkal ko ganyan ito ah. Isiw-siwin magtawakkal, usog pabayin. Mu'min siya, Muslim siya. Fahuwa hasbuh. Alaw na siya parihala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murah mga kiyawuro sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga yung pangadyan na gawa ng Tuhan daw ini mahin ang mga kagdaw kato taniyo. Ini ang mga kiyawuro sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga unang gawa na to pangadyan insyaallah ini ang tulingan mga tawfiq ibal hidayah sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wat malaikan mga kasahan na isarasin kami. Ini ang tusipan sin pagkalamna namor sa rawing kalimano siya sa isang mga sa murah-murahan ang punon mabog kita sin Allah subhanahu wa ta'ala ang nagaparusahan nagtulad ng wala nakatatapal iwan sin nakatatapol manahol iwan sin maasdag pagman magunong-unong kita nyo alam ulong iwan rida sin Allah subhanahu wa ta'ala magbinta nyo sa rawat tuloy ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وقال ربكم ادعوني استجب لكم امين يا الله امين امين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا الحامدين حمدا الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل لمحه ونفس على كل معروف لك اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا الله قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنك خلقتنا وإنك تحيينا وإنك تميتنا وإنك تحيينا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وخلقا مستقيما ورزقا واسعا مباركا وذرية طيبة ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا يا ارحم الراحمين اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا جنتك مع الأبرار جنتك على جنة الفردوس يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين